Yes, kabonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri we twuma mu masaha igitondo cy'umugisha, kuri we twuma mu masaha nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Bakunzi ba Dunyani Kote TV rero turagarutse birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru ariko noneho hano ntabwo mba ndi jyenyine mba ndi kumwe n'umuvandimwe n'ubwo aba ari inyuma ya kamera. Bwana Kalemba Aimable, amahoro cyane bwana Moses, kandi twifuriza icyumweru cyiza ku bakunzi bacu, abakizihiza n'abatikizihiza, na weekend nziza rwose. Yes, birumvikana turabifuriza icyumweru cyiza, by'umwihariko muri rusange bari kwitegura kujya gusenga, byaba hirya no hino muri Afurika cyangwa se ku mugabane w'Uburayi. Turabifuriza icyumweru cyiza. Birumvikana rero muri aya masaha munyemere mbabwira yuko tugarutse mu cyitwa makuru adasanzwe, ariko nta bantu usuhuza mu gihugu cy'u Burundi ra. Ndasuhuza abakunzi bacu bahereye hariya mu gihugu cy'u Burundi mu bice bya hano mu Cibitoke, nkasuhuza abaturage batuye hariya mu bice bya Kirundo, nkasuhuza abatuye hariya mu bice bya Kiriwako wegera hariya hafi ya Uvira. Ndabasuhuza rwose mbabwira ni mumererwe neza. Yes, birumvikana rero tugarutse mu makuru bari za Munanira muri Korine Munanira, bari za Gitega, bari za Bujumbura, hirya no hino turabasuhuje cyane. Abari hano mu Rwanda ni ab'agaciro, turabasuhuje. Baba bari muri Kenya, Malawi, Tanzania, South Africa, baba bibereye United Kingdom, Amerika ndetse n'Ububiligi n'Ubufaransa, baba bari hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Turabasuhuje rero tubikuye ku mutima. Birumvikana tugarutse mu makuru, tugiye kugaruka rero Bwana Kalemba Aimable cyane ku irasana ridasanzwe ryaraye ribereye ahitwa Kibira muri rya shyamba rya Kimeza. Habayemo irasana ryo mu rwego rwo hejuru, ngabarenga 200 bahaguye rwose. Amakuru ndimo ndakira ni nuko kugeza amagingaya abantu barimo barasana n'ingabo z'Abarundi batigeze bamenya ngo ni bandi. Bari kuza bambaye uniform ya polisi. Turaje tubyinjiremo turebe uko bihagaze. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga nk'umunyemera yuko mbabwire ko ahitwa Cibitoke muri ijoro ryakeye harayiherekejwe intwaro nyinshi zitagira ingano, zikaba ari intwaro zirimo zirahaza mu rwego rwo kugira ngo zifashishwe mu bikorwa bidasanzwe byo gukora ibishoboka byose kugira ngo biriya bice bigire umutekano, ndetse n'abasirikare bavamo bajya ahandi babe bafite ibikoresho bihagije. Ese bimeze bite, byifashe bite? Uraza umenye byinshi kuri ano makuru. Turaza gusimbukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubwoba ni bwose, icyitwa connection cyangwa sisitemu y'ikoranabuhanga y'ikirere irimo irajya gutya ikavaho. Ibyo byose birimo biranavuga yuko hari ikintu kidasanzwe gishobora kuba kirimo kirikangwa, nabyo turaza kuba tubikomozaho. Turaza kuba dusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugere tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze, kuko rwose muraza kumenyemera mbabwiye yuko nahitwa rwose za Bujumbura naho bitoroshye. Gitega byifashe bite? Za Cibitoke turaza gusimbukirayo. Umwiryane urakomeje hagati ya guverinoma iri ku butegetsi ndetse n'igisirikare, cyangwa se hagati muri bo icyitwa amacakubiri akomeje gutuma umwiryane ukomeza kugenda ufata indi ntera. Reka ibi bintu tubyinjiremo Bwana Kalemba. Tubyinjiremo rero. Tubyinjiremo duhera mu cyitwa operation yabereye hariya mu Kibira. Ni nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi igisirikare cya ariko se mbere na mbere ubundi iriya operation ni imwe muri operation zatunguranye, ikaba muri imwe muri operation zanateye abantu ubwoba yuko igihugu cy'u Burundi gishobora kuba gifite abagambanyi. Ubundi we mu mboni zawe biriya bintu urabifata nk'iki? Ni ubugambanyi kuri kote y'Abarundi cyangwa n'ubundi ni ibintu biba bigomba kuba n'ubundi kubera umutekano muke w'igihugu? Ni ukuvuga ahangaha ikintu cyimbitse cyangwa se intandaro ikomeye cyane y'iyo operasiyo yabereye hariya mu Kibira, ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi gifite puresha. Yego, puresha ihari. Abasirikare b'Abarundi General Neva ari kubabwira ati mwebwe iriya shyamba ryo mu Kibira mugomba kwicungira umutekano, kandi ibitero by'iriya mitwe itandukanye Red Tabara n'indi itandukanye mugomba kubihagarika. Ariko buri segonda uko abasirikare b'Abarundi bagiye hariya mu Kibira, nk'uko biri kuvuga yuko bari kujyanwayo abakomando cyangwa abasirikare b'intoranywa, uko bagiyeyo
niba hagiye batayo Yego. ntabwo haburamo nka 400 cyangwa 300 babakuramo, kandi bakagaruka bababwira yuko ngo abasirikare bo kubarasa n'abasirikare baba biteguye babazi n'uburyo operasiyo bayiteguye yo kugira gutya ngo babarase. Yes, birumvikana. Ni ukuvuga ngo rero ubu tuvugana nibo bamaze kubarurwa ko bamaze kwitaba Imana abagera kuri 200, ndetse amakuru turimo turakira ni uko n'ubundi isaha ku isaha n'ubundi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri biriya bice byaza gukomeza bigakomeza, kuko ngo nta gahunda ihari yo kuza guhagarara ku kijyanye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mwari biriya bice. Bwana Karemba Aimable, birumvikana icyo ni ikibazo gikomeye. Igihugu nka kiriya kuba cyatakwa bene kariya kageni kandi kikatakwa mu buryo kitazi kigahungabana kuriya, buriya kiba ari ikibazo, aba ari ikibazo gikomeye Bwana Moses. Ni ukuvuga ngo rero aya si yo yonyine turi bubabwire. Reka dusimbukire gato hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ikoranabuhanga naryo ryamaze gukomeje kuba gateranzamba, bagiye kwitabaza nabo babusiye bayimenye. Icyitwa sisiteme z'ubwirinzi za hariya ku kibuga cy'indege zikomeje kugenda ziba ikibazo. Biravuga yuko amabanga akomeye cyane ya sisitemu irinda kiriya kibuga cy'indege ndetse na sisiteme y'amabanga y'igihugu cy'u Burundi yamaze kwinjirirwa kuko nk'ubu mu masaha y'ijoro ku isaha y'isaa 6:50 igera kuri 50 hari indege by'umwihariko yari ifite gahunda yo kuza guhaguruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ariko haza kuba ikibazo gikomeye cyane cyo kuba ikoranabuhanga ritarimo rirakora neza. Ibyo byose rero ni ibintu birimo biratuma igihugu cy'u Burundi kiguma mu kangaratete ndetse kiguma mu bibazo bikomeye, bivugwa ko isaha n'isaha bishobora no kugira ingaruka kuri guverinoma cyangwa se no mu nzego za gisirikare. Reka tuve hano rero, ubwo iyo yari update twajya ngo tubahereza, ahubwo tugaruke gato ahitwa Cibitoki. Wa muntu w'Imana we, imyitozo irakomeje, barimo baratoza abasore bagomba gufasha icyitwa abasirikare b'Abarundi buri kimwe cyose gishoboka mu mutekano ugaruka, ariko ibintu bikomeje kunanira. Ibintu bikomeje kunanirana ndetse bikomeje kugenda bizamba ku rwego rwo hejuru, kuko nk'umunyemerere mbabwire yuko amakuru turimo turakira aka kanya rwose yemeza neza ko ahangaha naho ngo icyitwa isubiranamo, icyitwa kurasana kw'abasirikare batari kumvikana. Ariko Bwana Moses, tukiri ahangaha, iraswa ry'abanyamakuru barasiwe hariya mu Cibitoke ku munsi wa tariki 14 ejo bundi, wararyumvishe? Ese birakwiye yuko koko umunyamakuru ukorera ikinyamakuru cya leta araswa azizwa yuko ngo yanditse inkuru igaragaza yuko ibintu bitahagaze neza mu gihugu cy'u Burundi? Ni ikibazo gikomeye. Bya bindi nakubwiraga, nti igihugu cy'u Burundi na organisation gifite. Na organisation gifite kabisa. Mbega mu kuvuga ngo mu itangazamakuru ryabo barashaka kuvuga ibyiza gusa. Ibi byo ntabwo bashaka kugira gute kubivuga. Urumva cyo ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo rero kugeza na n'ubu muri biriya bice ni ibice bihoramo icyitwa umutekano muke cyane, ndetse n'ibice bigaragaza yuko isaha ku isaha bishobora kugirwaho ibibazo n'ingaruka z'intambara. Urumva yuko rero icyo Bwana Karemba ni ikibazo gikomeye cyane. Nimba igice ari igice twakabaye dufata nk'iki cyitegererezo, kuko gifite n'inzego n'ibigo bya gisirikare, akaba ahubwo ariho hantu hahora intambara za hato na hato. Ibaze umunyamakuru kujya kuri tere runaka ngo agiye gufata amafoto y'abasirikare, nta nubwo ari umwe, kandi biravuga yuko bari abanyamakuru bagera kuri 3, umwe akaraswa kwicwa, 2 muri bo bagakomeretswa. Urumva ko ari ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye kandi ari nako urubyiruko rw'imbonerakure narwo rugikaze rwose mu myitozo, babigisha intwaro za gakondo ngo baritegura kurwana n'umwanzi. Kandi ubwo urubyiruko rw'imbonerakure bari gutoza benshi mu mboni z'amaso yabo, cyangwa se natwe mu mboni z'amaso yacu. Ndakubwiza ukuri ko urubyiruko rw'imbonerakure nta kintu rwakora kuno mutwe wa Red Tabara ushaka gukuraho ubutegetsi bwa General Neva. Imbonerakure byagorana cyane kugira ngo bahangane n'umutwe wahanganye na Tafoka, ngira ngo abizi. Bohereje batayo ipiriya kujya kubashakisha. Ni batayo y'abantu bari bagera mu 1200 bayobowe n'uwitwa Colonel Aroni Ndayishimiye. Ibyababayeho ndetse n'ibyakomeje kugenda bibabaho ni ibintu twakomeje kugenda dukurikirana. Ubwo rero ibyo byose ni ibintu bigaragaza yuko bigoye cyane kuba aba bagabo bashobora kubashyigura.
ntabwo babashobora. Red Tabara ifite icyitwa imyitozo, Red Tabara ifite icyitwa uburakari, ubushake ifite bwo gukuraho buno butegetsi bw'u Burundi bwonyine. Bwana Moses, nibwo bwakora ibintu byose bishoboka hano mu gihugu cy'u Burundi. Nibwo bwakora ibintu bishoboka hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko nabo bavuga ko n'ubundi badashaka ubutegetsi buriho, ngo bazagaruka butakiriho. Ariko buriya n'ikindi kintu cy'umwihariko ukomeye, wenda tukiri kuri Red Tabara, nuko Red Tabara hari bamwe mu basirikare bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi bagifatanya nayo ku rwego ruri hejuru, kandi ubona yuko bayikunze cyane cyane n'abakomeje kwinubira iby'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda bukora. Byagarutse cyane ndetse binagarukwaho cyane na bamwe mu basirikare ba kino gihugu, bavuga yuko icyitwa ivangura mu gisirikare no mu zindi nzego z'umutekano za hano mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda byongera kandi bifata isura n'ishusho mu yindi uko umunsi ugenda uza haza undi. Niko bimeze, ni ikibazo gikomeye cyane kandi gikomeje kugenda kigaragarira buri wese. Bwana Karemba, ni ukuvuga ngo rero amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ariko ngira ngo muri ino minsi turimo turategura kujya dukora iminota, tukaba twakora iminota myinshi kabisa, buri wese agakuramo icyo akeneye kumva. Ubwo rero ndakeka reka nagushimira Bwana Karemba Aimable, tukanasoreza aha ngaha. Yego, urakoze cyane Bwana Moses. Bakunzi ba Duniani Kote TV, rero reka tubashimire.